hai ke youth secretary Daglu Circle captain hai ke youth secretary Musandi Korni semifinal match ni bagai ABPC be JBPC ni captain botos di boy borok sekang field khani hani borok Obicharan Sarma bat khani bagi kobokha okay Obicharan Circle sang dabu pula bat khai nai Jaminan Circle ni fielder ro yak riyo betul Obicharan Circle ni boni youth yak riyo yang ini tim rotin kita akan tahu ini tu. Kenaikan balik kucukai soka punah thang dini wa man par khai maslab liya fielder ni ago aket sogiyai apa hai ke Obicharan Circle song 0 rano kaisa wicket kerai faika balik ke gerengkuk batsman botamuna awang faika abon ka bagai boni team में captain अब हाके दायित्व नहरे बैट खालायनो बागै थां दंखा खालायमोनि कक जों खालाय मांखा ताबो जरा Obicharan Circle जोंनि रान एक इंखा बाय नाय सेंटू abno man par खालायै थाका दे दुई सका अब के 6 run अब के मांखा अब बे run के 7 run 47 target na set thai dong अब hai run kali bola bahai da Jablu song tangga kita ka bure jidana yang le sagino pagul hoda shesh sota kare pegaba apa hake kena suri kamu mau tak kau hake jauh tu nisai bayung koron tu sesung hari ini tahu hake dorong lo asal bayung lo hari ini kah tahu tak cikon hake sengaja itu kelai kena hari ini naik aku sebagai ani tim lo sarui kharui kamu kumulung Circle Podol to ni phasini no sokoi bekya tong kare yak kare yang te kisa sodon kare dato phasi kisa sodon kare angka ready romani Daglu Circle ready dah? Kumulung Circle ready dah? 1, 2 Daglu bukan Daglu kan? Kumulung kapan aja? Nak kerja kini ke? Daglu pasti tangga tak sisa. First round to Daglu keplay kah success. Nilai pilih tabu kan hai tesa. Kumulung ready dah? Ready? Daglu ready? Terus aja audience. Ya pak hormat aja. Ready? 1, 2 come on Cici dapat sikan lo sabar kumulung agungka Daglu agungka kumulung agungka Daglu agungka kumulung agungka tak bisa kumulung Daglu agungka
Dagdo keplay. Hambai. Congratulations, sini Dagdo Circle le women's team roklo. Borok boleh ke tagra bawan. Congratulations. Music. Sini joto sing la kaham. Sini mo khani pedai ro. Set khanya on. Abun bagi. Abah ikan terus center mamang ball balai ke ground kotor mani bagai oito ba jadi sigli ro borok asal khap rumoi thangi mai yangi tongo zorabo balai shot mani bagai moni yang golo botai tin bodol thangai rok tongkho haili bagai referee ni bising ti borong 5 minutes no jora rjakna abun bagi time belai short tai 3 to 4 minutes ni bisingo tomung bodol kaisa se gol rimai hangke abo chalekla kumulung bukhak bol agu bi tongo eta nor gol ka hebar tahu penalti rerzak naik. Draw again. Gol. Tahu kali jeng kumulung sarkel ni. Jadi goalkeeper bumani nayana. Buhu Ruzina. Gol. Again draw. ठीक तो है तब दाग दो पासिंग खेने पुलिया पासिंग खेसिले tabung sanjora jini khela choli jongo hap mani yagulo haino hai tabung saichen sungai tabung Orbisoron versus Dagdo buka Dagdo soi jongo bol telangi jongo out Orbisoron out through khainai dadi Kali di sawal poro ko semifinal betul sampai final kanai. Kaisa final kanai kali di sawal abang bersama aja kai. Coba nongre. Tay Borkatal ek. Tahu hai Borkatal circle ni. Jadi buku babu zaunai babu mani yang ulo. Tomong goling yang hangkai, kaisa combong nogun goling hangkai, borno ozagapo winner nai. Ambagi cai. Borkatal bunai, amra defense khainai, combong nogo. Hai gol. Kalau Borkatal gol combong nogo ya. Tahu combong nogo bunai. Tahu combong nogo circle ini, 9 number jersey bunai, amra defense khaisai Borkatal circle.
Cempurnagor bunai Borkatal defense panel. Cempurnagor boy Borkatal tuh. Ai draw. Kamu khatin haike toss ni haike nongga na kahima tu. Gol. Oh, goli tongko. Keeper by goalkeeper. Cempurnagor